Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Irineja i uz gostoprimstvo njegovog preosveštenstva episkopa Frankfurtskog i Svenemačke gospodina Sergija, prvo Beogradsko pevačko društvo, jedan od najeminentnijih crkvenih horova, uzeo je učešće u svečanostima u sklopu Nedelje istočnih crkava u Štutgartu u periodu od 27. juna do 6. jula i time započeo svoju koncertnu turneju. Ovaj događaj, koji se sastoji iz niza kulturnih i crkvenih manifestacija, organizovan je od strane teologa doktora Vladimira Latinovića, ima za cilj da promoviše pravoslavne i orijentalno pravoslavne crkve koje u Nemačkoj, nažalost, ne ostvaruju svoj puni potencijal i koje su, uprkos tome što u ovoj zemlji ima skoro 2 miliona hrišćana koji pripadaju ovim crkvama, praktično nepoznate širem sloju stanovništva. Koncert prvog Beogradskog pevačkog društva održan je pod dirigentskom palicom gospođe Svetlane Vilić i on je od lokalnih medija opisan kao centralni događaj kako same manifestacije, tako i celokupnog kulturnog života ovog grada. Mnogobrojna publika imala je prilike da čuje kompozicije naših najboljih kompozitora, poput Marinkovića, Mokranjca, Milosavljevića, ali i pesme ruskih i grčkih kompozitora. Ono što je najljepše što uvijek traje. I ovaj naš dragi hor, draga braća i sestre koji su došli zajedno sa svojim ocima da nam uljepše ove dane i vidovdana i da i oni osjete malo naše skromno gostolju da ovdje u eparhiji nam daje jednu duhovnu poruku upravo bez koje jednostavno čovjek ne može, a to je ta nebeska poruka. Neka Gospod vas krijepi i snaži i na vašem daljem putu i ovdje, ali i u životu vašem, svakog pojedinačno i lično. Vas, dragi oče Petre, Gospod da krijepi dalje, ovaj hor duhovno vodite u ime naše Svete crkve srpske i sabornog hrama Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. 27. juna uoči Vidovdana njegovo preosveštenstvo episkop Frankfurtski i Svenemački gospodin Sergije služio je večernje bogosluženje u hramu sabora srpskih svetitelja u Štutgartu. Pored vernog naroda Štutgartske parohije praznično bogosluženje uveličao je nastup prvog Beogradskog pevačkog društva. Pozdravnu reči izlaganje kratke istorije hora održao je gospodin Marko Delić, doktorant na Teološkom fakultetu Univerziteta u Tübingenu. Mnoge stvari, da mnoge istine koje iz duhovne sfere želimo da prenesemo blagonaklonim ljudima, blagonaklonim slušalcima, na najbolji način upravo možemo izneti na način pesme, na način muzike. Zatim proto, prezviter Stavrofor Petar Lukić, nastojatelj Sabornog hrama u Beogradu. Hvala vam na žrtvi, hvala vam na, kad kažem žrtva, onda tu mislim na crkvenu opštinu, crkveno-opštinski odbor, ove revnosne predivne gospođe i dame iz kola srpskih sestara koje nas očekuju. Ako smo makar malo nadoknadili radošću i duhovnim uzletom ovom muzikom i koncertom prvog Beogradskog pevačkog društva, tu vašu žrtvu, mi smo presrećni i zadovoljni.
dok je protoprezviter Stavrofor Borisav Simić, nastojatelj hrama u Štutgartu, ovom prilikom se zahvalio prisutnim arhijerejima što su svojim prisustvom uveličali praznično slavlje i doneli svoj blagoslov vernom narodu i crkvi u Štutgartu. Koncert je bio i humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni prihod proslijeđen je za obnovu manastira Himmelstrira. U okviru manifestacije pod nazivom Nedelja istočnih crkava u katoličkom katedralnom hramu Svetog Eberharda u Štutgartu, uz prisustvo velikog broja uglednih ličnosti iz Evangeličke i Rimokatoličke crkve Baden-Württemberga, najvišim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve odlikovan je gospodin Manfred Wagner, penzionisani evangelički pastor. Svečano uručenje ordena Svetog Save drugog stepena prethodilo je koncertu Prvog beogradskog pevačkog društva u Štutgartskom katedralnom rimokatoličkom hramu. Und für mich bedeutet diese Ehrung, Za mene je ova čast pre svega auf diesem begonnenen Weg weiterzugehen. impuls i signal da treba da nastavim ovim putem kojim sam krenuo. Ich denke, Ja mislim seine Heiligkeit, der serbische Patriarch, da njegova svetost srpski patrijarh er hat damit zum Ausdruck gebracht, wir sollen uns to veoma weiter lepo begegnen. izrazio, da mi treba da se susrećemo jedni sa drugima. Wir befolgen mit dieser Auszeichnung auch Kroz ovaj orden mi sledimo ja, die apostolische Mahnung, einer achte den anderen höher als sich selbst und einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. apostolsku naredbu da treba da se smiravamo jedni pred drugima i da uvek stavljamo druge ispred sebe. I prisnodjevi Mariji, silojoče snagom i životvorjašago Hrista, predstaviteljstvi česnih nebesnih sil, česnago slavnago proroka preteči i krestitelja Ivana. Veličanstven. To što za nas je, za profesionalisti isto važno, programa, kako koncert bio postrojen, bilo jako dramaturgično. Se imao kulminacija na kraj. Glasove sa božanstveni, hor sehr balanciert, also sve glasove i svakoj glas jasan, čist bil i sve zajedno bilo, ansambl bio jako čist. To je horsko iskustvo, bilo veličanstveno. Hvala da će toj hor došao pri nas u Štutgart. To za nas je božanstveno. Posebno što se radi o jednom izrazu naše duhovnosti, u jednom veoma pozitivnom projektu koji predstavlja i Srbiju i kao državu i kao narod i u inostranstvu, u jednom veoma značajnom i kulturno važnom svetlu. Moja želja ostaje velika da se u buduće ovakve manifestacije organizuju tako da se pored naših građana koji se okupe i čuju ovu lepotu, ipak pozovu i gosti, njihovi domaćini, jer verujem da bi ih videvši ovo još više cenili, jer srpska kultura, iako velika i značajna, mislim da u ovim pogotovo zapadnim zemljama postoji još prostora da se ona još više i bolje prezentuje. Danas sam imao čast i zadovoljstvo da pristupam ovom veličanstvenom koncertu, koji ne samo ja pretpostavljam, nego i svi koji su bili danas prisutni u ovom divnom hramu Svetog Save su mogli da se
uvere da je prvo Beogradsko pevačko društvo stvarno jedan sjajan kolektiv koji izvodi, odnosno peva svetovnu muziku i crkvenu muziku na način koji može samo da vam predstavlja izuzetan ugođaj i da na najbolji način reprezentuje i svoju zemlju i svoju crkvu i svoju veru i svoj narod. Pa ja sam impresioniran. Zaista jedna je bila neobična atmosfera, specijalna atmosfera i osjećala se poruka u glasu ovih pjevača. Čak sam vidio i suze. Jedna veoma velika emocija je bila i mislim da je ovo nešto što treba ljudima koji ovdje žive. Ja već dugo se bavim ovim poslom i imao sam priliku da razna pjevačka društva iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srbije gledam, slušam, pratim i u Moskvi i u Budimpešti i koje kuda u ovom našem diplomatskom životu, ali čini mi se da je večeras nešto posebno iz razloga što je ipak ovo prvo pjevačko beogradsko društvo. Prvo Beogradsko pevačko društvo osnovano je na praznik Svetog Vasilija Velikog 14. januara davne 1853. godine. Vremenom je preraslo u nacionalnu instituciju koja čuva i nastavlja srpsku muzičku i duhovnu tradiciju. Prvo Beogradsko pevačko društvo redovno peva na nedeljnim i prazničnim bogosluženjima u Sabornom hramu u Beogradu i pod zaštitom je i pokroviteljstvom njegove svetosti, Patrijarha Srpskog. Društvo sa velikim uspehom održava turneje i koncerte u zemlji i svetu, poput ove koja je započela u Stuttgartu, a nastavila se u Frankfurtu, Dizeldorfu, Himmelstiru, Berlinu i završila u Beču. Koncertna turneja Prvog Beogradskog pevačkog društva potvrdila je njegovu nepobitnu ulogu na polju negovanja pravoslavne duhovne muzike, jer ona je nešto što je posvedočeno u Svetom pismu, kao što i mnogi svetopisanski tekstovi govore upravo o značaju duhovne i crkvene poezije, koja je pretočena u vokalnu muziku i jeste sastavni deo hrišćanskog bogosluženja i slave Gospoda. Kvalitetno umetničko izvođenje pravoslavne duhovne i svetovne horske muzike uz precizno usklađene muške i ženske vokale učinili su ovu turneju posebnom i nezaboravnom, dok će reči podrške i zahvalnosti gospodina Irineja svakako ostati duboko urezane u sećanje svih članova hora i predstavljaće snažan podstrek i blagoslov za dalji rad.